guys, welcome back to Speaker Now. I'm still a poet here DJ. So today I'm going to react to windaba zokhozi FM. Finally by announce i-lineup ka-2026 as we said uSigqemeza akekho kwi-lineup le ka-2026 and isiso somsindo obalandeli bokhozi because uSigqemeza lo muntu afika kudala ekhosini usohlanganisile u20 years uyadenza i-breakfast laphana so bamreplace ngoV Mthembu uqhamuka from iJozi FM kuV Mthembu akujwayelekile ukuthi umuntu esiwe ku-community ezowenza i-breakfast show ku-radio station entsha especially kuyona ehamba phambili eMzansi oyona number 1 ngama-rating when it's come to show i-breakfast ehamba phambili ukhozi because inama-listeners abaningi unumber 2 umhlobo weneneke because i-breakfast strong ngale ndlela lena so-ke indaba lezi-ke ziqhamuke nendaba za-Kings Fiso esingalindelanga because yena bekade enza ishow laphana ka-12 to 3 so Kings Fiso naye komunye umuntu okhonjwe indlela ukhosini FM bamreplace ngomsakazo weGagasi uSiphe Live wakade yenza i-Saturday breakfast weGagasi FM ephinde enze uhlelo la ngesonto ntambama so abantu abaningi abanemeke ba-complain but I think uSiphe opportunity enkulu kakhulu sesoke umsakazo ofana neGagasi ukhosini ngoba vele nawo omunye umuntu oqale khona i-radio yaseMnambithi ibizwa ngoNqubeko FM waqale khona lapho namthatha iGagasi uhlalele eGagasini but Gagasini bengakaze ithole mhlawumbe uhlelo azolenza Monday to Friday so ukhozi limnikeze i-chance enkulu ke but ke baqitha uKings Fiso ke lapha I think benikishame lapho uKings Fiso ube sewuhlalela u7 years ukhosini nakhona ekade efike esuka from eGagasi so nje hayi le Kings Fiso yiyo lengithusile because bengithi mhlawumbe umunye umsakazi bamthembile ngoba bemsusa lapha ngoba ubeyade yenza Monday to Friday so kusawabasakazi labo ekuthenjele kubonaka but Kings Fiso uhambile ba-add uClarissa lapha ku-breakfast wena umuntu ozobenza i-traffic uClarissa uqhelile i-traffic ukwenza naseGagasini baphinda ba-add noSimtho ku-sport-ke lapha I think uSimtho uyi-good signing for ukhozi mhlawumbe I think wena umuntu because since kwashona uVictor Mlife abakazi bebe nomuntu ostrong ngale ndlela ku-sport so I think uSimtho uzofika efit ekhosini and uyena umuntu ozofika last laphana but lokho hamba kwaSigqemeza bengamreplace mhlawumbe ngomuntu oyi-brand enkulu njengoSigqemeza I think uzobashaya in a long run because awukwazi ukureplace uSigqemeza ngoV Mthembu lapha uSigqemeza umsakazo waseGagasini wasekhosini FM usenza into enkulu sehlala iminyaka ewu-20 akuyona-ke insango-20 years ke so I think bekumele bethathe umuntu oyi-big brand yabo njengoba bekade bezingela uFelix Hlophe kube bamtholile bezothatha isikhathi mhlawumbe abalali bemjwayele uFelix lapha ku-breakfast but bekuzozwakala because basusa umuntu okade evilenza uhlelo le-breakfast and umuntu ovele oyi-brand strong manje izomfakela i-pressure kakhulu uV Mthembu evele ezoshaya kunolahlelo laphana I think lona umuntu uzochallengeka kakhulu kodwa nginalo ithemba because uMroza usekhona breakfast uzoloku emguide mhlawumbe leduze but I think nje iqhaso labamfaka zona ziyashisa kakhulu so ukhoze FM lwakhiphile ama-changes aziningi kakhulu ezinye inhlelo eshintshile but khona umsakazo waseMaritzburg uSpring upromotiwe nayo because bekade ikhona but benze lezi zinhlelo zasebusuku so sezoba nehlelo liphinde lingene naphakathi ney'nsuku iphinde ingene ngesonto laphana enze uhlelo I think u-12 to 3 Sunday and umsakazi lo waseMaritzburg owasebenza kuCapital One FM yaseMaritzburg waphinda asebenza ngoMgungundle FM and I think from abantu abaseMaritzburg nje abasakazayo uyisibonelo esihle ngoba umuntu ohlale kakhulu ku-community radio station ukuthi ethola ithuba elinjengaleli engene kukhozi nangempela begcina bemnikeza ishow yasemini because ubekade ngene lapha kukhozi pro competition lekade ikhona yabasakazi kade kufuna umsakazi wesifazane so ungene lapho so umunye umuntu engekebike na because ngiyamazi personally uke wafika naku Speaker Now interview sasebe interview ngo-2020 because sasike sasebenza nawo eCapital One for eMaritzburg and umuntu okade ngephupho le-radio umuntu okade efuna ukwenza yonke into ezeyifundela i-radio and I think bayideserve i-opportunity lokhozi-ke but nje umsakazo I think iy'nhlelo zabo ey'ningi abazenzayo ayangeke ngiyakhala kakhulu ngabaphathi laphana lento abayiphekayo izobabalekise nabalaleli-ke but nathi umbona ukuthi uSpeaker Now bayazi mhlawumbe bona benzani so bona amakhanda isikhathi ukuthi mhlawumbe le breakfast show abazama ukuthi izojwayeleka and but mina angiboni kahle I think izoproper kakhulu ama-ratings e-breakfast laphana mhlawumbe ngonyaka ozayo bazobe bezama ukhanda enye i-breakfast angiboni le breakfast abayikhandayo ekhosini iba successful because izokhombisa nabo uFelix Hlophe uDJ Save laphana ku-Metro FM u-Anele ku-947 baningi abantu abakhombisa nabo and laba I think iwiki nje mina le ischeme sabo sabasethi breakfast and umuntu olikhisa kakhulu ischeme lo muntu ofikayo because amfaka kwiqathulo ezamlingani laphana but-ke
So Speaker Nawe nathi umbono wethu asilu namuntu. Sikhona ku Twitter @Speaker Nawe, sibe khona ku Facebook Speaker Nawe, sikhona ku TikTok Speaker Nawe show. Away, we're out.